date of 2024 Lok Sabha election is John meeting haidana meeting chawi go Guwahati da media sina loi wai jai ne mayam ne khami ram bani aduda meeting chakre haibadu kari akai ba leke akoi president na Bharatiya Janata Party ki di aduda meeting chakli haibani chakli dum haiba kali kai ge ba moi ki title na already put le moi ki title na haile moi political discussion chapani Lok Sabha ki road map khana bani akoi haina te ko moi ki banner da thari ne adu ni mas akoi se masin thi ne adu moi banner da i du di kali ro de sharang na mi shuri da lo moi banner da hayo na da lo moi i ba adu na moi BL Santos da wali li ge ra kana da wali li ge ka su kai de lining ma da liu adu bo Srimati Sarda Devi na khanga da badi Maduki Numitula joint political Northeast ki strategy plan tawuni har se khanga da badi Sri Nalin Koli spokesperson convener of BJP media cell na moi meeting du lower bakan ne lower matung da ngang ki ba ma ki press briefing du da yaw river ne ba aduna masi no ngai le ko apa na de isheng ba mi na ki figure we no ura ga ko pot da ada hajen na ga du no na BJP ki high of hygiene ashine koina mayam mafamda khara shaibok chahudagadi mase miyam dagi lanna lawna gani congress bu kaidorajano ana khana bi yene thujabadagi shaibok chabani numituda 12 political party president yaupani eastern zone gi aduga mohi 6 June dani 6 July dani Guwahati da toki base ana mado title itself speaks haina hajani aduna there is nothing to hide about and please stop misguiding people aduna and blaming the Congress party unnecessarily ajung so ai thamini aduna last but not the least aina mayam da thamjani mase hojiki moi ki slogan ko kanai chakhage ba hojik jingmi tami amatani jingmi tami nuksinare haiba slogan do hojiki kanai da chakhage si hamjaraga ai chinau puna ko thank you hajari